Yes, ndabifuriza kugira umugoroba mwiza mwese mukurikira amakuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bantu banjye ndababwiza ukuri ko uyu mugoroba wa Minembwe, umugoroba wa Minembwe ubaye indyankurye. Bya binde bavuga ngo n'urusenda urya rukakurya. Kinshasa bisa naho yatangiye kwikina bitewe n'agakorwa kamwe yakoze. Aka gakorwa ngiye kuza nkakubwira. Kinshasa iri kwikina ku rwego ruri hejuru cyane kubera agakorwa kamwe yakoze, ivuga iti M23 twirwaneho ndetse na perezida wabo turabakubise tubateye ishoti. Ibi ni ibiki bakoze kuri uyu mugoroba bitumye bikina bagakwiragiza amakuru yose bavuga ngo twebwe Minembwe ubu ngubu tumaze kuyifata. Ibi byose ndaje mbikubwira nkubwira n'uburyo ki urugamba rwagenze. Hagataho ndakubwiza ukuri yuko kubera urugamba ruri kubera hano mu Minembwe rwashyushye cyane, byatumye mu gihugu cy'u Burundi bavuga ngo reka tubanze dufatirane hakiri kare, buryo ufatiye ngayifata igihebeba. Ubwo urugamba rushyushye gutya bisa naho amaso yose ari kureba mu Minembwe, ubu ngubu bisa naho ari cyo gihe cyo kugira ngo tube twakubita ahababaza General Sultani Makenga. Ubu tuvugana ndakubwiza ukuri ko hari raporo imaze gutangwa n'abasirikari bavuye mu gihugu cy'u Burundi bagera kuri 50 bashinzwe guhiga General Sultani Makenga. Iyo raporo ni bwoko ki? Naho ndaje nyikubwire neza. Ese aba basirikari iyo raporo bayikoze gute? Ese hari icyo baba barakoze cyangwa hari icyo bataba barakoze? Ibi byose ndaje mbikubwira neza akantu ku kandi. Gusa ndabizi neza nimba ukurikira amakuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ahantu ni henshi rwose ho kuyumvira. Ariko nimba ugeze ahangaha ari ubwa mbere uhageze cyangwa se wumvishije aya makuru nanone wari usanzwe utarakora subscribe, it's good time to press on subscribe. Yes, you can help us. Rwose kabisa ushobora kudufasha ukanda kuri subscribe ndetse na like ukaziduha kugira ngo nabandi bakunde amakuru nabo azajya bageraho neza ku gihe. Hagataho rero murakoze cyane kora mu mpaye subscribe ndetse na like, Imana ikomeze kubagira neza cyane. Amakuru rero agira ngo iki rero, reka tubanze duhere mu Minembwe aho urugamba rukomeye cyane, aho urugamba rwahinamiranye, ibintu bikomeje kuba ibindi. Ndakubwiza ukuri yuko Kinshasa bamaze kuba batangira kuvuga yuko ngo Minembwe bayifashe, ariko ni kuyihe mpamvu imeze ite? Impamvu iri gutuma bavuga yuko Minembwe bayifashe n'ukubera yuko bazi neza ko iyi bidegu, ubundi hari bidegu, ruhina mavi na irundu. Ahangaha muri bidegu harimo ikibuga cy'indege barwaye cyane, hakabamo n'ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, amashuri, za kiliziya, amavuriro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyi bidegu rero niyo bashaka cyane, nyamara ntago bazi neza yuko intare za Sarambwe nazo ndetse na Twirwaneho bagize gute, bahatunze amaso yabo ndetse imboni zabo ariho ziri kandi ariho bacungiye umutekano ukaze cyane. Mu kugira ngo rero bakure abantu imitima n'akantu gato yabakoze, ni ukuvuga ngo iyi centre hano muri bidegu, ubwo ni muri irundu, sinzi nimba ari navuga irundu nimba navuga bidegu hagati aho ngaho, ariko nzi ko iki kibuga cy'indege n'ibyo bice byose nako n'ibyo bikorwa byose bigiye biri hano muri aka gace bita irundu. Ariko irundu nayo ikaba iri muri bidegu nayo ikabiba mu Minembwe. So hagati aho rero iruhande mu nkengero zaho ngaho muri uyu mujyi wa irundu ndetse naho ngaho za bidegu niho intare za Sarambwe urebye zisa naho zitari, ibirindiro byabo bisa naho bitari. Sori gatoya munyanganire, sinzi ukuntu byari bigenzemo gake, ariko mu by'ukuri ikintu gihari ni iki rero. Ikintu gihari ni ukuvuga ngo izi ntare za Sarambwe mu bice zitarimo ariko bisa naho bisatira umujyi, hari ibice aba batipe bagezemo, hari ibi bice aba batipe bagezemo rwose bisa naho basatiriye aho ngaho, ariko haracyarimo nk'ibirometero bigira muri 6, ahantu hanini cyane. Ibirometero 6 na ahantu hanini, ne urahumva metero hafi zigera ku 600 zose, na ahantu harehare cyane, na ahantu harehare. Nono iyo ntera iri mwaho ngaho, ariko nanone mu rugamba ahantu ngaho ngaho iyo ntera ntago ari nini cyane, kuko kuhagera bari kugenda n'amaguru haba harimo nk'isaha imwe bari kugenda gake, ariko bagenda bihuta
hagati y'iminota 45 n'iminota 30 uwo muntu aba akugezeho muri ibyo birometero 6 cyangwa se 5 gutyo baba kugezeho. Aha rero byatumye Kinshasa bitewe n'iyo avansa izi ngabo zakoze bituma bavuga yuko iyi centre ya hehe ya Minembwe bayifashe, ubwo niyo bidego byose, ariko mu by'ukuri ni manipulation iri aho ngaho. Barimo baramanipira abantu, barimo baratangira gukwiragiza ibihuha kugira ngo nababandi bumva ko intare za Sarambwe bazikunda batangire bacike intege bavuga ko intare za Sarambwe bazimereye nabi cyane. Ariko mu by'ukuri ukuri guhari nuko ahubwo bagize mu nkengero aho hafi na hafi iyo centre y'abidego bisa naho bari kuvuga yuko buri buke banayifata. Ubu ngubu akaba ariyo makuru mfite yuko bamaze guplaninga yuko ejo mu gitondo intare za Sarambwe bari buzibyukirizeho umuriro wakataraboneka. Hagati aho rero muri uwo muriro wakataraboneka bari buze kuza kubyukiriza ku ntare za Sarambwe. Ibi ngibi byatumye bite nayo makuru yose bagiye bakwiragiza hiryo. Noneho igihugu cy'u Burundi cyo murakizi na hariya mu Minembwe n'abanyamurenge rwahaye inkoyoyo, wagira ngo President Neva aka Evariste Ndayishimiye ibintu nk'ibyo atangira avuga ati ngewe ubundi narahiriye kuzica abanyamurenge nkabamaraho. Wagira ngo igihe yari ari kurahirira kuyobora igihugu cy'u Burundi, igihe yari ari kuravuga ati ngewe igihugu cy'u Burundi nzakure, wagira ngo yakoze verisiyo yabyo arabusanya ibintu nyine arabibusanya ukuntu, ahubwo arahirira yuko uzajya gutsemba abanyamurenge hariya imurenge. Ariko mu by'ukuri igihe hari n'iki rero, igihe hari n'iki nuko abanyamurenge nabo baravuze ati sha nimba wararahiye kuzatumaraho, natwe rero tugomba kwirwanaho uko byagenda kose, ntago bizapfa kukorohera. Ubu rero tuvugana uwo mugabo warahiriye kuzamaraho abanyamurenge yamaze kubona yuko FRDC, FDNB ndetse na Wazarendo n'abandi babashyigikiye nk'ingabo z'abacancuru n'abandi bose bari hariya bamaze gukora avansa ikomeye cyane, bakegera hafi na hafi. Noneho n'ibyo bihuha byose bifite morale n'iki byose bagatangira kuvuga yuko ngo bagiye kuhafata. Nabo rero byatumye ku ruhande rwabo bahita bakora inama y'igitaraganya uburyo bagomba gufatirana byihuse, bagasukamo izindi ngabo zibaho n'izitabaho yewe niyo igihugu ngo cy'u Burundi cyasigariraho, bakohereza izindi ngabo z'akataraboneka, bagatungura General Sultani Makenga ku rwego ruri hejuru bitwaje amadrone, ibigendera ku butaka, ibigendera mu mazi, ibigendera mu migezi, ibiguruka bya za drone n'ibiki byose, za maneko z'akataraboneka, imbunda zigezweho, ibiki byose nibyo bashaka kugira ngo bagire gute, baze kuza gutunguza General Sultani Makenga mu gitondo kiri buze kuza gukurikira. Ibi ni ibiki mwakabyarama aka Neva rwose yatsembye ararahira nabo bafatikanyije. Buriya Neva ntago ari we wenyine gusa, ntago ari we wenyine uri kugambira gukora biriya gusa, nyine ibitekerezo nyamukuru niwe biba biriho, kuko buriya afashe umwanzuro akavuga ati muveyo mw'abasirikare mwese, muveyo muze mu gihugu abariho mucundira umutekano. Byahita bikorwa cyane, ntago twazongera kumva ngo ingabo z'u Burundi ziri kugaba ibitero hehe mu Burundi. Ariko abafatikanyije na ba prime niyo ngabo n'abandi bari munsi yabo, abagenerali bari hariya mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bose nuko. Ariko ntago babikora bitewe nuko bazi neza yuko hari ukuntu bajya bagira gutya, nabo bakajya gucukura kuri ariya mabuye y'agaciro, nabo bakagenda baryaho gake gake. Kuko buriya urebye abarundi uko bari kurwana hariya, bo bagiye mu buryo bwo gukorera amafaranga, n'ubundi bariya wabita bacancuro b'abarundi, kuko boho sinzi, kuko barahembwa nyine, batanga umusada bagahembwa. Nukuvuga ngo nimba bahembwa rero bo bashaka no guprofitira mu kavuyo, bakagenda bakajya gucukura ku mabuye y'agaciro, nabwo ubwo bakungukira habiri, bagatera inyoni rimwe bakica, bagatera ibuye rimwe bakica inyoni ebyiri. Nuko rero bahembwe banibe. Niyo mpamvu Neva atapfa kugira gute, kuko yabonye amatwi ya Kisekedi kavuga ati uyu mugabo ni indangare, kandi iby'indangare byarariwe, Imana yarabitanze gutyo na gutyo, kandi ni mu buru ubwenge nzabata. Akavuga ati rero ahangaha nanjye rero niho ngomba gufatiraho uko byagenda kose, nanjye nkareba uburyo ki nakomeza kumera neza cyane n'umuryango wanjye ndetse n'igihugu cyanjye, nimba nacyo gihaho simbizi.
so ngayo nguko rero mu by'ukuri rero bantu banjye ikintu gihari mu minembwe nicyo ngicyo, ndetse na aka Neva nawe wamaze kuba akoranya inama n'abandi bajenerali bareba uburyo ki bagiye gusukamo izindi ngabo ngo batungure General Sultani Makenga. Nuko nguko rero byifashe. Hagati aho rero kuri uyu mugoroba ndagira ngo nkubwire yuko raporo yatanzwe n'abasirikari bagera kuri 40, ubundi bari baje ari 50, ariko abagera kuri 40 nibo amakuru ari kutubwira neza yuko bashobora kuba batanze raporo y'uburyo ki General Sultani Makenga ameze, uburyo ki agendamo, umutekano wiwe uburyo ki ucunzwe, ndetse n'ibyo basaba kugira ngo uyu mugabo babe bamugeraho, ndetse kandi bakaba batanze raporo irimo n'utuvideo tw'uburyo ki agenda mu muhanda ahantu abari, uburyo abarinzwe. Nanjye ntumbaza aba banyagukuntu bahagize gute bahageze. Gusa ubu ngubu ndagira ngo nkubwize ukuri ko ikintu bita kuneka mw'abantu mwe muri uru rugamba, ndetse n'ahandi hariho hose ku isi, ikijya nicyo kintu muri iki kinyejana tugezweho, nicyo gihe habaho zamane kutamenya, yewe n'inyoni ziguruka, n'inzoka zibera mu mashyamba, n'inyamaswa zibera mu mashyamba, n'amapusi n'imbeba n'amahuku, byose nabyo ni byazamaneko. Yewe n'iki kirere tubona hejuru yacyo nacyo ni maneko. Ntiwamenya rero uburyo kibaba babigenjeje bakabona ayo makuru yose, ndetse yewe n'abantu dusekana nabo twiriranwa, yewe banzera abagore bacu n'abana bacu, ntiwamenya abasaza bacu n'abashiki bacu n'abande bose nabo ushobora gusanga bari zamaneko mu buryo ki utamenya, kuko iki kinyejana kirimo ikoranabuhanga nicyo cyajemo ikintu cyo kuba hagaragara iterambere riri imbere cyane kurenza ikindi gihe. Rero no mu buryo bwo kuneka naho hajemo iterambere mu buryo bwari bwo bwose, kandi bibaho ku bwinshi bushoboka kurenza ikindi gihe. So hagati aho rero abamamaneko mu byo ngiye nashoboye kumenya bavuze yuko ngo bakeneye ikitwa drone dutoya cyane, device dutoya, ndetse bakagira n'abantu bagomba kubafasha ku rugamba barimo rwabo rwo kugira ngo bazahitane General Sultani Makenga. Ariko ntago bakeneye abandi bantu, bakeneye ahubwo igitsina gore rwose. Ubwo ndavuga aba bakobwa beza bafite za nyashu ukuntu, ababyibushye bananutse bose nibo bazihitiramo kugira ngo bagire gute, babe bakora bagiranira imikoranire ya hafi na hafi. Abo ngabo bagende wenda bagiye kuneka, bababwira ati Makenga ari muri no position imeze gutya na gutya, nabo bamenye uburyo bakora. Ariko ndagira ngo ubwize ukuri ko igihe bazaba baguye ku makuru ya nyayo, biteguranye imbunda za sinepa zirasa hafi mu birometero bigera nko kuri nka 2 cyangwa se bingahe, kuko amakuru avuga ko buriya ngo imbunda ishobora kuba yarasa kuri izi mbunda bagira z'aba sinepa ishobora kuba yagira nko mu birometero hafi nka 3 yo ubanza rero yakure cyane. So ngaho nguko rero nguko uko byari byifashe kuri uyu mugoroba, ndagira ngo mbabwire ko izindi update ari mu gitondo mu minota mike cyane nzajya nzamita mbabwira uko urugamba rumeze, ndetse n'andi makuru yose n'ibyagiye bihabira. Reka rero mbashimire, mbifurize kugira umugoroba mwiza, Imana ibarinde. Yabagezaga aya makuru yari Fisi.